uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Igama lami nginomzindisi ngwaMagemla, ngingumama, ngisekhaya lezwi, ngisentabeni yendlu kaJehova. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba okhona phakathi kwethu nomama uMamZibande. Ngiyabingelela ibandla lonke egameni likaJesu Kristu. uJesu nami ungihawukele, ungithandile. uJesu Kristu inkosi wangisindisa. Ngiyibonga inkosi. Ngizobonga amandla kaNkulunkulu. Kuthe emkhosini kaJanuwari obubanjiwe mina ngangenamuva-ke ngenxa yezizathu ezithize ngajoyina muva. Ngithe ngaphuma-ke ekhaya ngabe khona la ngikhona khona. Kuthe ngo-day 17 ngoba ngingumuntu oze waba sekhaya ngendaba ye-back pain. Kwaba buhlungu kakhulu, kwaba buhlungu ngendlela lesimanga ngelanga nge-17. Ngangingakwazi nokuguquka, ngangingakwazi nokuthini ngoba nginenkinga yespine ngalikhodi ukusho kodokotela. Ngiyibonga inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngaze ngafonela nje ekhaya, ayike bathi ilokuthi awudli umzimba ufuna ukudla. Ngabazi ukuthi hayi ngingaqabuka sengiphuma emkhosini, kodwa hayi ngathi ithi ngiphikelele. Kuthe mangivuka ngakusasa ngavele ngakwazi ukuvuka, hayi ngasukuma ngema ngoba amandla benginganawo kahle ngendlela yokuthi umkhosi wami uhlaselwe bengigcina sengithi dry, ngibuye ngiphuze, ngibuye ngithi dry. Hayi ngavele ngasukuma, ngathi ngizwa amapheni ngawathola engekho. Ngathi ngiyawezwa nje ngaze ngabhenda, ngathi ngawathola amapheni angekho, ngagobondela ngawathola amapheni angekho. Ngavele ngaguqa ngambonga uNkulunkulu, ngathi ngiyabonga ukuthi ungiphilisile. Kuthe sengishilo kanjalo kusho ukuthi isitha sesithi hayi azobuya lamapheni. Ngathi hayi, ngathi ngisheshe ngabonga, kodwa ngaphinde ngathi makusho njalo ngaphinde ngaqhubeka ngaguqa ngambonga uNkulunkulu. Ngathi ngiyabonga ukuthi ngempela izwi lakho uyalilonda, njengoba uthenga amanxeba emvulo yakho siphilisiwe, namathambo uyawaphilisa, ungiphilisile endabeni ye-spinal cord. Ngambonga uNkulunkulu, kubeka ukuphila kwami kuze kube manje. Ngaqhubeka nomkhosi wafika la uphela khona. Okunye ngizophakamisa igama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Igama elithi uJesu Kristu uyinkosi ngilibonile kulobusuku engivuka namhlanje. Isifundo sayizolo lesingilume ngaba ngamaphisi, bengingazi ukuthi nje kwenzekani. Okay, ngavuka-ke mangivuka ngathandaza ngabe sengithi uJesu Kristu inkosi. Mangisathi uJesu Kristu inkosi phakathi nomthandazo ngisaqhubeka, kodwa bengisho ngomoya. Ngazwa ngathi angisakhoni ukuyeka ukusho njalo. Ngathi sengiyabona ngathi sengisho la phezulu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngathi mangisasho njalo ngilapha izulu bengibona nje la emhlabeni. Ngabona kuphuma abantu elwandle. Ngathi mangibona bephuma abantu elwandle ngabona sengathi kushona ilanga, kunalento ebomvu ibakhona lapha makushona ilanga. Ngabona kuphuma abanye bephuma kanje. Ngabe ngiloko ngimemezile ngikumoya ngithi uJesu Kristu inkosi. Yebo ngingasho ngolimi lami ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngisho kakhulu ngendlela yokuthi bekungathi kukhona okungilekelelayo. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. Abakholwa bonke abakholwa okhanyiso kwelanga okhanyiso kwelanga
Siyabonga bazalwane kufundziswa kukhutwa siyabonga baba ngani siyafunza bazalwane nasenda kepha awuvamisi kufunza nawahlala uhledi wasukuma wasebenta uyafunza kukhutwa ungathutheleli kodwa kubonga ethi hey ngiyathandwa ngiyalungisisisa nami nje sengilungisisiwe bazalwane sengilungisisiwe ngoba senda into singaboni kepha nje siyabonga kakhulu bana babe lokhutako nakabona ukuthi hayi lo mntwana ake ndikahle amcondzise nami ngiyavuma ngiyaqondzisa siyabonga bazalwane ngicela bazalwane sihlabeleleni nje so okay kepha angathi ngoba nayitolo sifundzisiwe sibonga ubufakazi uNkulunkulu uyaphilisa bazalwane uyaphilisa uNkulunkulu mbamba yena yedwa futhi uyaphilisa ngingufakazi wephilisa nakathi encwadzini yaMakubo 103 ulapha ifo letingalapheki ngusimakazi libito lakhe uNkulunkulu nawukholwa nguye nawukholelwa kuye konke kuyenteka kude lokungenteki make naka uyathi nawukholwa uNkulunkulu kwentela tintfo letinkulu bantfu lebangaphikisa nawe futhi lo ngatimangala nami ngilomunye bazalwane lophiliswe etifeni letingalapheki etifeni letingalapheki wangentela umusa uNkulunkulu wangiphilisa lo ngabhecwana lutho noma ngasimo sithi siba mnyama ngithi ngiyakholwa angijiki la angibuyele emuva la ngibuke uNkulunkulu neqiniso lakhe nami bazalwane ngephambi kwenu sinaba bengithethwa siphiliswe ukushukela na-AIDS tifo letingalapheki ngifakaze amandla uNkulunkulu bazalwane ngifakaze amandla uNkulunkulu ayathi bengithi ngifunza live la uNkulunkulu athi uNkulunkulu nakaphilisa abantu athi ungakhulumi athi umuntu agijima iqedze lonke ukuthi mine ngikubone kimi bazalwane ukuthi emandla uNkulunkulu akakhonakala ikuvaleleka awukholi kwabinza nami ngagijima ngiviswa nakuhlungu ukuthi nini nisaphethe amakhadi nisake ama-date ekuye clinic ne nangijesu lo lapha tonke tifo noma ngaso udide kanjani ngalesifo nangijesu ngagijima ngathi ngiyasangana ngiyagula nala inhloko mina nje ngaphandle kweliphilisi ngiphilekeleke ngiphile saka nangijesu ngimfa kahle make la ulapha tonke tifo ngathi Nkosi nangimine ngingilo muntu lothi uyalapha tifo ngalele tingalapheki asengihambe yaphezana ngimisele kuhamba naNkulunkulu lentamati ngimfakaze kimi hayi ukuthi ngive ngalomunye Jesu Kristu inkosi ngicabanga ukuthi kude lengivalela ngaphandle lo ufakaza futhi sidlulela phambili dikwemakhaya angathi ikhwaya yala ikhaya na ikhona itilungiselele nangabe ayikadilungiselele bazalwane ngidacela ikhwaya yaseThongathi ithathe nzalo Hathi kamani kaJesu yonke